biko napiga vifaa kutoka Uvira, vile ilikuwa mbele, biko natuma mabombi tena kuma position zetu. Banyamulenge biko na baua. Imboni TV ndagusuje kandi mufuje byiza no sore rya natandukanye abari mu Rwanda bari hanze yarwo. Mwese ndabasuje kandi mbaye ikaze kuri channel yitwa Imboni TV. Tugiye kureba amakuru agezwe muri aka kanya akomeje kuvuga ryo hino cyane cyane baseruzo bwa kumwe tugiye kunyurukira nanone kuko dukunda kugeza amakuru yaho mu buryo bugiye butandukanye. Ngewe nitwa Ajabu Marashi. Hari kuvuga iki uyu munsi? Ikintu kiri kuvugwa nuko abanyamurenge bakomeje kuraswa n'ingabo z'u Burundi. Ikindi abanyamurenge bagiye kujyana leta y'u Burundi mu rukiko. Mu byukuri kubera iki abanyamurenge bakomeje kuraswa, bakomeje kwicwa, Uburundi burabashaka hiki? Abanyamurenge bamaze iminsi bagabwaho ibitero n'ingabo z'u Burundi, ndetse hamaze gupfa abanyamurenge benshi cyane, bamaze gupfa bapfira hari hakurya mu Burundi. Niyo mpamvu bagiye gufata umwanzuro wo kujyana leta y'u Burundi mu rukiko. Tuyeko muri rusange ikintu kimaze iminsi kiberara mu Burundi, ndetse ikintu kimaze iminsi gikorwa na leta y'u Burundi bitavuzwe muri rusange, ariko muri iyi minsi byagaragaye ko hapfuye abanyamurenge benshi. Ikindi nuko bafungiye amayira, bafungira inzira zose bavana nk'izajya n'ahandi, cyane cyane ibice bya Uvira. Nta munyamurenge n'umwe uremerewe kuva mu bice bimwe ajya mu bindi. Abagize inzara itandukanye zirabica. Ikindi nuko bakumiriwe kuri buri kimwe cyose, ibyo kurya, amazi, imiti, ibyo kwivuza, byose leta y'u Burundi yafunze inzira zibavaho zibajyaho. Ikindi barakubitwa, baratotezwa, baricwa, bituma kubiga byose bavuga yuko bagiye kujyana leta y'u Burundi mu rukiko. Tugiye kwa muri rusange ikintu cyabaye, kuko yarabarashe cyane, irabakandamiza, abarapfa barabyinubira. Niyo mpamvu ngiye kureba muri rusange impamvu leta y'u Burundi igiye kujyanwa mu nkiko, igiye kuregwa, abanyamurenge bagiye kuyirega, ndetse iyo mpamvu bagiye kuyirega turabihuza nuko amaze iminsi baraswa. N'abo abanyamurenge mpamvu bagiye kurega leta y'u Burundi nuko amaze iminsi bagabwe ibitero n'ingabo z'u Burundi, ndetse zikabica, dore ko hapfuye abantu benshi batandukanye muri iyi minsi. Ibyo bintu byose tugiye kubihuza turebe iyo nzara bakomeje kuba bagirirwa, ndetse kandi iyo nzara, uko gutotezwa, uko kwicwa, uko kugirirwa nabi bya hato na hatoya bigiye gutuma bagiye kubajyana mu nkiko. Reka tubere byose, mbaye ikaze kuri channel yitwa Ajabu Marashi, reka tubiganire. Rero kugeza uyu munsi muri kutuvugana, imiryango ibiri ihagarariye abanyamurenge. Abangaba ni abaturage batuye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Burasirazuba bwa Kongo. Bagiye kujyana leta y'u Burundi mu rukiko bayirege bitewe n'ibyaha bakomeje kubashinja by'umwihariko. Nuko ukuntu bimeze muri kano kanya, abanyamurenge bazarega leta y'u Burundi bayirege mu rukiko rwa Afurika y'Iburasirazuba. Imiryango ibiri ihagarariye abanyamurenge batuye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yareze leta y'u Burundi mu rukiko rwa Afurika y'Iburengerazuba. Impamvu igiye kuyirega, irayishinja gukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo ni icyaha cya mbere. Ikindi bashinja ni ibyaha by'intambara ndetse n'inyoko muntu. Leta y'u Burundi n'ingabo zayo zikomeje gukora abanyamurenge bari ku butaka bwa Kongo. Bari aho ngaho bazaregwa ko bari kuhakorera, bamara kuhakorera mu buryo butemewe n'amategeko, bakanakora ibyaha by'intambara birimo kwica abaturage, kubicisha inzara, kubakoloniza, bakabafungira amayira, bakabura imiti bageraho n'ibindi. Iyi miryango ibiri ni umuryango witwa Adepayi n'undi witwa Maturite Shikama. Iyi ni imiryango ibiri ihagarariye abanyamurenge igiye kurega leta y'u Burundi mu rukiko rukuru rwa Afurika y'Iburasirazuba, babarega ku byaha bakomeza gushinjwa. Iyi miryango isobanura yuko kuva mu mwaka dusoje 2025 ingabo z'u Burundi zoherejwe muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru, ndetse zafunze inzira zose zihuza abanyamurenge batuye muri ibyo bice bitandukanye, cyane cyane muri komini ya Minembwe n'ibindi bice birimo amasoko ndetse n'amavuriro, amavomo, ibice byose bishobora guturukamo ikintu cyagirira akamaro abanyamurenge, haba ibyo kurya, haba ibyo kunywa. Uburyo bwo guhahirana, ubucuruzwa n'ibindi birahagarara. Leta y'u Burundi ifunga izo nzira zose, birahagarara, bityo bagira inzara ikomeye cyane, bararakara, barakazwa n'ibyo bintu leta y'u Burundi iri kuzana aho ngaho bitari bisanzwe, bituma barakara, bafite umwanzuro kuba babajyana mu nkiko. Byose ngo bagamije kubica ndetse bakabica urusorongo. Impamvu y'ibyo bitero, kubicisha inzara, gufunga ayo mayira, leta y'u Burundi ngo igamije kubica urusorongo, abanyamurenge bakarimbuka, bagashira ku butaka bwa Kongo, nk'uko bano banyamurenge babitangaje bagiye kurega leta y'u Burundi. Umwe mu banyamategeko baganira n'imiryango itandukanye ni uwitwa
Maître Innocent Nteziryayo. Uyu munyamategeko yatangaje yuko uretse kuvutsa abanyamurenge uburyo bw'imibereho, hari abo ingabo z'u Burundi zashimuse, ndetse kandi n'abo ingabo z'u Burundi zimaze kubashimuta zibagirira nabi, zirabatoteza, harimo kubica, kubashinyagurira n'ibindi. Ndetse kandi abo zakoreye iyicarubozo rikomeye cyane ndengakamere, kandi ndetse n'abo zasenyeye imiryango n'imitungo, ndetse hakabona akantu ko gushimuta ndetse no kwangiza imitungo yabo, ubwo ntihaburamo no kubyangiza cyangwa se kubisahura nk'uko uyu munyamategeko abigarukaho. Ibi ni ibimenyetso yatanze bazashingiraho bajya kurega leta y'u Burundi iri gukora ibyaha by'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Tariki ya 11 Ugushyingo 2025, umuvugizi w'ingabo z'u Burundi Brigadier General Gaspari Baratuza yemereye ikinyamakuru BBC Gahuza Miryango yuko abasirikare b'u Burundi bafunze inzira zigana mu bice bitandukanye bya Minembwe mu rwego rwo kurinda umujyi wa Uvira zari zarashyizwemo ngo ziwugenzure. Bahawe akazi ko kugenzura umujyi, bahita bafunga inzira zose zerekeza muri Uvira. Bituma abanyamurenge bari muri uyu mujyi bagira inzara iteye ubwoba, binubira ubuzima bari kuba bukabije bubi, harimo gupfa n'irindi totezwa rikomeye rikorerwa n'ingabo z'u Burundi. Aya ni amagambo yatangajwe n'umuvugizi w'ingabo z'u Burundi Brigadier General Baratuzi. Uyu muvugizi w'ingabo z'u Burundi yagize ati, erega iyo ni inzira bagomba gukoresha kugira ngo bagere Uvira. Iyo nzira bagomba gukoresha niyo mpamvu twayifunze. Ati kubw'ibyo rero tugomba kuhafunga izo nzira zose, tukanadangira tukazifunga. Ati kandi niba byumve ko nta cyahinduka izo nzira zifunze, nta ugomba kuza hano muri Uvira, nta n'ugomba gusohokamo niba byumve ko izo nzira zirafunze. Yarakomeje ati, Uvira dusabwa kurinda, tukaharinda neza, kandi mu kuharinda nta na kimwe tugomba gukora nk'ikosa. Ati kandi iyo urinda umujyi ntugomba kugaragara hagati, ntujya mu nkengero, ahubwo ujya uburi hirya no hino w'umujyi. Impamvu twafunze uyu mujyi ntituri hagati, ntabwo twafashe uruhande rumwe, impande z'umujyi wose twagerageje kuwubungabunga. Niyo mpamvu n'izi nzira twahisemo kuzifunga hirya no hino ziherekeza n'izihinjira. Yabitangaje 2025 mu Gushyingo nibwo yavuze aya magambo. Ni nabwo hatangiye kumvikana ibibazo bitandukanye by'abanyamurenge bari kurekarama. Yakomeje agira ati, umuntu wese uvuye muri za Minembwe akorana n'abanzi. Ati ubwo rero birumvikana ko ntabwo twapfa gufungura izi nzira, kuko uwo muntu ushobora kuva muri Minembwe ashobora kuza ari icyitso, cyangwa se akaza ari umwanzi mu yindi sura yiyoberanije cyangwa se yihinduranije, akaza ari umuntu w'umutasi. Bityo izi nzira zigomba gufungwa kugeza igihe runaka hakinjirwa n'umuntu tuzi amakuru ikimugenza, kubera ko umuntu wese uturutse muri ibi bice bya Minembwe abakorana n'umwanzi. Niyo mpamvu tutamwizera. Ni amagambo y'uyu muvugizi w'ingabo z'u Burundi avuga kuri ikibazo cy'abanyamurenge. Yarakomeje kandi ati, nibitandukanye n'abo banzi bacu niba bashaka yuko bagera muri Uvira. Ati n'abagizi ba nabi bitandukanye. Ati ndetse kandi hanyuma barebe yuko tutabafungurira. Ati kandi nibakomeza kwidegembya uko bashaka ntibizakunda. Niba bashaka kuza muri Uvira nibitandukanye n'abanzi mu buryo tubibona, tubone yuko nta kumvikana, nta relation, nta relationship hagati yabo n'abo banzi. Bityo niba bitwereka twara nta kibazo, tuzabafungurira amayira binjire muri Uvira nta kibazo, kuko ntitubizera abantu baturuka muri bice bya Minembwe, kuko abamo umwanzi. Uwo mwanzi ukunda kuvuga ni AFC Mambo 23 akenshi nibo bakunda kuvuga n'abandi bakorana. Tariki ya 24 Ugushyingo, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibikorwa by'ubutabazi OCHA ryagaragaje yuko bidashoboka yuko kugeza ubufasha ubwo ari bwo bwose muri Minembwe, haba ibyo kurya, haba ibyo kunywa,
n'ibindi byose bifitanye isano n'ubutabazi, imiti. Uyu muryango ushinzwe gutanga ubutabazi wavuze ko bitakunda yuko ubwo bufasha bubageraho kuko izo nzira zafunzwe n'igisirikare cy'u Burundi, nibo babyitangarije bo ubwabo. Ikindi kandi byagaragaje yuko bidashoboka kugeza ubufasha ubwo ari bwo bwose muri Minembwe no mu bice bihana imbibi bitewe n'uko ingabo z'u Burundi zafunze izo nzira. Zinakomeza zisaba yuko bano bantu bakwiye koroherezwa kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze bwoye kujya mu kaga, bafashwe bityo bibagereho neza uko bigomba nta kibazo na kimwe bashije kugira. Iyo niyo gahunda ihari. Ikindi nuko uyu muryango witwa OCHA ushinzwe gutanga ubutabazi wasobanuye yuko kubera izi ngamba zafashwe na leta y'u Burundi zo gufunga imipaka abantu bakicwa n'inzara, bakomeje bavuga yuko banatabaza bavuga bati umubare w'abapfira muri Minembwe cyane cyane abanyamurenge n'abandi basivile ngo ukomeze gutumbagira cyane ndetse ukazamuka. Ngo abapfaga mbere n'abari gupfa uyu munsi ngo ni benshi ukurikije ugereranije nuko byagiye bigenda. Cyane cyane rero abana bari munsi y'imyaka 5 ngo bari gupfa cyane ku bwinshi ngo bazira inzara n'ibindi bibazo bitandukanye by'ubuzima bitewe nuko nta miti nta kimwe kibasha kubageraho bitewe nuko imipaka ifunze n'izindi nzira zose zerekeza muri Minembwe. Ikindi ibicuruzwa birahenda cyane bitewe nuko bigoye yuko byahagera muri ibi bice. Ubuhahirane buragoye niyo mpamvu ibicuruzwa bihenda. Uyu ni umuryango witwa OCHA ushinzwe gutanga ubutabazi wavuze aya magambo bavuga yuko kuri icyo cyemezo cy'ingabo z'u Burundi gufunga amayira yuko bidakwiye. Nubwo ariko Brigadier General Baruta umuvugizi w'ingabo z'u Burundi yemeye ko ingabo z'u Burundi zafunze inzira, bigashimangirwa nuko raporo ya OCHA nayo yaje bivuga Minisiteri y'Ubutabera bwabo yamenyesheje urukiko rwa Afurika y'Iburasirazuba muri EAC yuko leta yabo itemera ibyaha byose ishinjwa muri Kivu y'Amajyepfo. Nubango iyi Minisiteri y'Ubutabera muri leta y'u Burundi yahakanye ibyaha by'uko leta y'u Burundi yafunze imipaka, bamara gufunga imipaka n'inzira zose zijya muri ibi bice, bigatuma abana bapfa ku bwinshi n'abantu, bigatuma inzara yica abantu, bigatuma ibicuruzwa bihenda. Leta y'u Burundi biciye muri Minisiteri yabo y'Ubutabera yahakanye ibyo byose ishinjwa, nubwo raporo z'abanyamurenge zigaragaza, raporo za OCHA ikabigaragaza, n'indi miryango ishinzwe kurengera ubuzima uburenganzira bwa muntu ikabigaragaza, Minisiteri yabihakanye ku mugaragaro kandi n'ingabo z'u Burundi zemera ko zihari, ariko Minisiteri iravuga ngo ibyo ntabyo. Rero abanyamurenge bakomeze gushinja leta y'u Burundi gufafungira inzira no gufunga amazi, bityo yuko bagiye kujyanwa mu nkiko kuko bakomeze gukora ibyaha by'intambara. Niyo mpamvu bagiye kujyanwa mu nkiko, nuko bimeze. Leta y'u Burundi igiye kujyanwa mu nkiko. Ikindi mu masaha make yashize President Ndayishimiye Neva amaze guhabwa inshingano zo kuyobora uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe, mu magambo yatangaje yavuze ngo nta munyafurika ugomba kuba wagira ikibazo akicwa n'inzara. Mu byari byitezwe ngo harimo guhashya umutwe wa AFC 23 ngo bakibanda ngo ku Rwanda. Mu byari byitezwe ngo bashaka bakomeza kubisesengura, gusa ntago amagambo yatangaje, ariko mu byari byitezwe ngo nuko azakora ibishoboka byose akagira icyo akora, akanagira icyo akemura kuri ibibazo bikomeje ko bya muri aka gace kari ahangaha. Rero ingabo z'u Burundi zikomeza kwica abanyamurenge, zikomeza kubatoteza. Ibyo byaha byose by'intambara binagaragaza nuko mu minsi itambutse umuyobozi w'iro rya AFC 23 yavuze yuko bamaganye ibitero by'ingabo z'u Burundi zikomeje kwica abanyamurenge. Colonel Nanga yavuze ko by'umwihariko bamaganye ibitero by'ingabo z'u Burundi zikomeje kwica abanyamurenge n'abandi basivile. Yashimangiye kandi yuko ingabo z'u Burundi zikomeje gukora ibyaha by'intambara, ngo abasivile bari kuhapfira, abantu b'inzira karengane ngo bari kuhapfira. Ashimangira ko izi ngabo z'u Burundi ngo n'ubwumvikanye gahenge hagati ya AFC 23 ndetse na FRDC, ngo izi ngabo z'u Burundi ibyo ntizibikozwa, ahubwo zo zikomeje gukora ibishoboka byose zikangiza nkana amategeko yashyizweho n'amabwiriza, ngo zikica abaturage, zikica umuntu wese w'inzira karengane. Colonel Nanga nawe yarabihameze avuga ko ingabo z'u Burundi zirimo zikora ibyaha by'intambara, zica abasivile, zica abaturage. Bityo rero ngibi bigomba guhagarara byanze bikunze, kuko ngo ntabwo babyemera. Ni ikigaragaza ko harimo ikibazo. Gusa ntabwo abantu banyamurenge bavuze ingano y'abanyamurenge bamaze gupfa muri rusange, ariko ngo ni benshi
nk'uko iyi miryango iharanira uburenganzira bwa muntu igiye kubajyana mu nkiko bisobanura, yasobanuye ko hamaze gupfa benshi, ntibarabarurwa ngo bakusanye ngo ni bangahe, ariko hamaze gupfa benshi. Abazinze nabo ntiwabara ngo uzabakire, nubwo uyu munsi harimo ibyasa naho byoroshye. Ingabo z'Uburundi ngo ziracyakomeje guteza ibibazo ku butaka bwa Kongo, ngo ziracyakomeje guteza ibibazo, ibyo ni ukuri guhari. Ikindi kandi haracyakomeje kuba ibibazo bitandukanye bigaragaza yuko kino kibazo gikomeje kuba cyafata intera. Niyo mpamvu rero ingamba zose zigomba gufatwa, abantu bagahaguruka kugira ngo bamagane byimazeyo izi ngabo ziri gukora ibyaha, n'abanyamurenge bagatotezwa bakicwa, abana bari munsi y'imyaka 5 bagapfa, n'ababyeyi bapfa babyara, n'abandi benshi bitewe n'ibibazo by'inzara, imiti kwibana n'ikibazo, ubuvuzi n'ibindi. Ntago bizeye uko bizakemuka. Niyo mpamvu bavuze ko bagiye gutanga urukiko bakarega leta y'u Burundi ikomeje kuba yabicisha inzara, yabica, kuko ngo baranaraswa rwose n'ibintu byumvikana nkuko babitangaje. Ikindi mu nyamategeko yakomeje avuga ko bafite ibihamya byose bigaragara binashimangira yuko iyi leta y'u Burundi biciye mu ngabo zayo bakoze ibyaha byinshi cyane, bityo ko bagomba kugezwa imbere y'ubutabera kugira ngo bibe byashyirwaho umucyo ndetse ibintu byose bigende neza. Yarabitangaje nuko bimeze. Hanyuma rero mwese mwekuzwa natwe kuri channel yitwa Imboni TV, ngushimye cyane. Utarakora subscribe wayikora, cyangwa se sabone, ugakunze ibiganiro byacu wakora kuri subscribe, sabone, ugakanda like cyangwa se share kuri bagenzi bawe. Naho twebwe twitwa Ajab Marashi, iyi ngiyi ni Imboni TV. Wakoze ni kwa natwe ibiganiro byacu biragaruka. Jabless. Imboni TV, imboni ya rubanda.